si Claude, tama po. Ginuubos ng mawari po din labi ko. O Diyos ko, sumap ka po kako. Ligaya king Ipa at king Anak at king Espiritu Santo. Kapanisyan, itangan po. Ginukong Heso Kristo, Diyos ning kayapon, ipaning pakalulu at ginuning sablang tula. Ikang sasalpantayanan ko, king mabilog kong puso, ikang panaligan ko, at paninasan king sablang panganib at kalipidan ko. At ika naman ipalsintan ko, ketang hanggang agyuna, ning pakakalulong lelangan mo. Anti mo akong esukat marap, king kakamal-kamalan mong katasan. Uli nindakal kong kasalanan, ama kasumami karingmal ang mata mo. Makasakap ko karingmal abitis mo. Ani kong sisising manyawat pakalulu, apong patawad king sabla kong kasalanan. Ulimbalo kong matalastas, king ika kapilanman, may isakwil, impusong sisisi at magpakumbaba. At ulimbalo ko naman ping ika, king pamaminatan ding santos, patawaran mo ding pakakalulong makasalanan, mangain tulipan, ulining kailan danloob at kapaliwasan. At mo ing pamagkalam mo, kang Patricio at Agustin, ay asawat anak ng Santa Monica. Alang-alang king masapsap akay doon na ko, at alang-alang naman king dakal aluang bibo na king ulira. Magdalita ka, Jesus aginuko, pagkalam mo sa ako, ing patawad king sablakong kasalanan, ay adwan ko kaya ka kaniting novena, king pamamilatana ning Induko Santa Monica pagsantungan ko, apat ing sablakong kabalatangan at kasalanan amilabas, king maragul akababanlog, panyawad ko ang tawad kaya ko, at ngako king sisisiyan ko, misan at makalinibo ing pamikasala ko kaya ko. At atanto kong matibe, enamiyuman mikasala, king kasopana ning kaya kang mal agrasya. Pagkalam mo sa ako, ing pamagparating susuyo kaya ko, ang gaking kamatayan ko, ing pamakikasi kaya ko, at king malmong grasya. Akal mandakang akit, ampong nabangnan, kayan kinligaya, kaya bening Diyos ipat Espiritu, mangga king alananga, yanasa. Panalangin aldo-aldo kang Santa Monica, itangan po, maligayang patulunan ding Indu, o Santa Monica ang asawa ng Patricio, at induning emunanong doktor, at ipaning Santa Iglesia San Agustin. Ining mayumuming pamagdirubusyon, daraon mikeka, iting nobenaryo, ulining pamaninasami, king masikanan mong pamamilatan, arapaning ginutang Diyos, karing kalulong mabibimbing, ang pompenganak, ameng waglit, ulining kasalanan, abinarang kalulungkot, ding pakakalulong indong masipit magnasa, king pangkabos ding anak da. O maligayang Santa, ampat ika balo mong penibalan, impi bale-bale mo at katubale pa, king iakalaro mong pamanyapat king kabanalan. At ayumuyot mo naman, insinta ng Patrisyong sadyang palpimwa, king ganakamo, kamunlob, at kapibabatan. At i Agustin naman, apanako miya naman alub, kinlugod mo, pamanalangin, luwat, pamagpenitensya. Inyasat ping mulalande, ding meto balayan, impi bale-bale mo. Ulining karatunan, at pamiaga-agayo. At uli na naman, ni masampot mong pamanaral, karing katubale mo. Magdatila ka, malugod ming Indu,
balikdan mo naman sa dingpi bale-balemi at katubale, banakeman mong dumaton at mikakasundo at esangan may yuman itang karatunan ang masakit ng penabiling kaya kata ning ginutang Heso Kristo. Yapin itang karatunan, ape pakit mo kaya kami, king pibale-bale mo. Panyawad mo kaya sa ketang ganakang bininyagan, abi naming kaministeran king BAT. Kanitang pamagpenitensya at pamibabatang makayama kang Yesus. Kanitang pamaningat at pamanyasat king pibale-bale. At lalo-lalo na kanitang pamanaral, karing anak, ayan ti mga latilapat malalagwalang akyutan. Inyapin mo ang demonyo, piso sa kita nung siran. Daptan mo sa king ela mong wili, king kaparangalan akapandabi na ring kenakan. Nuni miela sa king akalaron takot king Diyos, apani batanin tunay kabiasnan. Bating mo pa nga biyeming mikakasundo, kiti, apalaran biyabi mo naman kay kanwa, anti mo yung pamiyabi yung ini, ikaw ni asawa mo at anak, at kanita itangan, adalik tayong kapurian kin Diyos, datang king galanangga, yanasa. Panalangin king Kawalong Aldo, panalangin ng Santa Monica. Itangan po, maligayang Indo at patulunan ng Ming Santa Monica, uli ning ugali mong pamanalangin, aking sabla mong kagutgutan, lungkot at kalipitan, kakalarong may biyasang migsantong, kaniting malilong akanlungan. Anong numo na nabangnan, ingang gantula mo, mga susubukan, aldo-aldo, insikanan ning pamanalangin, banang apakirasan ning tao, itanong king sikanan namo, nangaling dasan. Uling king pamanalangin pin, kimtan mo itang anggang, inyawad mo, lalong-lalo na ing pamibalik loob ning nasawa mo, ang pong anak mong masakit pignasan. Panigapon mi kaya ka, o indong malugod. Iadwan mo sa akin Diyos, king makapakyapos kaya ka, at magsantong kepin, king sabla, ming kanipitan, kaniting malilong asantungan, ning pamanalangin. At king aldo-aldo, miragdagsa, ing pamanalangin mit, pamagparati. Pakyabutan mo sa keke, ing grasyang itinan, ampon yadwan ming kaniting nobena, nung makaligaya kin Diyos at makakayap kay kami, yanasa. Ngini po king kataymigan sa bilantala, ing grasyang borita nabangnan, king pamamilatan ning panalangin, ning kikatang patulunan ng Santa Monica. Ipamiyit sa banwa, may sambanyi nagyumo, datang kaya kami kiyarian mo, may pamintuan inlob mo, kaya sulip anti banwa. Bapong Maria, nung kaking grasya, inginong Diyos at tsukya ka, nuwan ka karing sablang babay, at unya pa naman, imbungan na ningat siyan mo, Jesus. Ligaya king ipa at king anak at king banal na Espiritu.
Ipami at subanawa, mi sambali lagyo mo, datang kaya kaming kerian mo, mi pamintuan in loob mo, kaya sulip antibanwa. Bapong Maria, nung kaking grasya, inginong Diyos at suke ka, nuwan ka ka rin sa blang babay, at ang niya pa naman, ibungan na ningat siyan mo, Jesus. Ligaya king ipa at king anak at king banal na Espiritu. Ipami at subanuwa, mi sambahin nagyo mo, datang kaya kaming kerian mo, mi pamintuan in loob mo, kaya sulip antibanwa. Bapong Maria, nung kaking grasya, inginong Diyos at suke ka, nuwan ka ka rin sa blang babay, at ang niya pa naman, ibungan na ningat siyan mo, Jesus. Ligaya king ipa at king anak at king banal na Espiritu. Panalangin ang kapupusan king Aldo, itamongan po. O mapapakalulon Diyos, tula daring malungkot at beding manalig kaya ka. Ampat king pakalulo mo, lingusan mo't pekirandaman, dindakal aluwa ng Santa Monica. King pamibalik loob ning anak ng San Agustin. Pagkalam mo sa kaya kami, uli ning pamaminatanda ilang aduwa, king tangisa mi naman sa ingkekeng kasalanan, at apakirasa mi naman sa ing patawad, uli ni mal agrasya mo, uli ni ginaming sa Kristo ang anak mo, kambi mong bibi at manibala, ang po ng Espiritu Santo, yanasa. Talakad na po.
Kilagyo ng ipampo ng anak ang po ni Banal na Espiritu. Amen. Luklok na po. Kaniti pong kikatampong kaulong aldo ng kikatampong novena. Pasibayo, susundo tayo po yung kikatampong conversations of conversions. Ano no ko rin yung kikametong po kaling kikatampong kaporokya, metong apengari. Minadakay tungkol king kayang karanasan, makalimpi king meging biyan na pong apong Monica o ning kikatampong patron. Pakiramdaman tayo po, Adalben. Ya ako po Lolita Gonzales, palayo ako po Dolly. Ya ako po Lolita Gonzales, palayo ako po Dolly. Yung asawa ko po, yapin po yung Mr. Danilo Gonzales. Taga Santa Cruz ko po. Taga no. Rempong pamilya ko, anak ko, anam la. Ako po, sinuko karang pamilya ko, niya pong mga alatila, munang-muna po, may nga sakit la, lakos na po itang pangane ko, may operaya po, po pa po itang kadwa kong anak na babae, may nga operala po. Pero po sinuko hanggang ating kami ngagyo, basta po mamahus keng mayupaya, hanggang po king, may salya sila po rin nga na ako na ikwamila po nga paragul. Makanito. Tutuna po nito, inya pong mga latila rin nga na ako, may bugkaya pong sumalaki ang oras. Kasi po, totoo, kasakitan pong maragul, yung delanan mi. Muna kakadwa pa po kanito, o rin po yung pamibiyebiyemi, ita pong alang taga na. Ang gapuking layitan da kami. Itang rin sabihan, magkasakit na kami, isasabihan da pa, itang nanula pa sasabihan. Una nga ako po, pibabatang ko ito. Basta sinabi ko, na, at basta't mamaus ka keng mayupaya, na nakamampo aburen. Makanya ning pekikay ko keng kareng pamilya ko, na ila alampasan ko itang kasakitan na delanan mi. Lakos na muna pa, yung kana akong ang asawa, ita may sakit yan naman. May bugyang milakad. Kata rin anak ko, mga latila. Nino mong magkay. Nung aliwa mo rin antimoya ko, ang garo kong tatanam ko mo, may labas la rin pamilya mi, king kasakitan. Basta kasana, mamaus kayong mayupaya, talagang mamaus kayo, di kaya na nakaman. O ito, itang pekirandaman na ako marugo, na itang kasakitan na delanan ko, delanan mi, alampasan mi na ito. O ini, anyan pamibiyebiyemi ngeni, makanyan, milalabas kami naman. Itang alampasan mi kasakitan. Di Santa Monica, metong yang imang minyadsa, king kapibabatan, misagad. Di Santa Monica, kaya patulunan, ipanalangin mo kami. Tapo, kalupa na po ning kikatampong metong nga ima, ingking kayang kapibabatan, metong po ka rin meging susina banta misad sa Diyo, at iya po misagad, iya po tatabili,
king pamanalangin. Dindan tayo po ima, sinabi na po, ela po sasalang manalangin. King Diyos, ela po sinawang menalig, sinalpantaya, at bahaluro na alagpasanda ingegana-gana kaya bening panalangin. At ikitde po ing meging biena, kalupang apo Monica, ketang era po pamanyala king pamanalangin. Ngayon po sadya tayo po yung kikatampong pasarili para king kikatampong banal na misa. Kaniti pong kawalungal doon yung kikatampong novena, den kikatampong offerers, ding members and officers da po ding Legion of Mary, ding Parish Youth Ministry officers, ding AD 1581 choir, or CBD choir, ding Barangay Santo Rosario, at ding Barangay Tingki Santo Domingo Village. Kambeda po din kaya katapong pansariling kapagnasan kaniting misa, pakiabe tala po ding makatuking intentions. Ding magpasalamat, di Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Mr. Jonel and Mrs. Elsa del Rosario and family, Ditz and Ita David and family, Mayor Rodencio and Mrs. Daisy Gonzalez, Ferdinand and Irene Lising and family, Astrid Olivia David Nota, Janet Manalang, Teddy and Alma Paras and family, Remedios Velasco and family, Mr. Roland and Mrs. Marilyn Peña and family, Mrs. Corazon Bautista and family, Mercedes Nukup and family, Engineer Ding and Mrs. Madal Pilaw, Cecil Kanda Borja and family, Brother Federico and Sister Ana Marie Dizon, Brother Florito and Sister Leonila Ignacio, Brother Luis and Sister Betty Rivera, Sister Teresita David, Brother Romeo and Sister Rosel Montemayor, Brother Ding and Sister Veni Prado, Brother Ramon and Sister Ami Sablan, Sister Maribel Pingul, Brother Edward and Sister Lay Manalili, Sister Maria Angeli Espinosa, Sister Joanne Lazaro, Sister Elizabeth Sun, Sister Regina Gutierrez, Sister Aileen Torres, Sister Aurora San Luis, Sister Madel Makabali Sunga, at Sister Amelia Kyuk. Kapasalamatan na naman di magmasusi king aldodang kebaitan, di Ivan Chinapa, Princess Sheena Oliran, Princess Diane Oliran, at Amelia Kyuk. Special intention, Midel Malonzo, Rita Deirit, Nerissa Trinidad, Maribel Bukad, Rosemary Cordero, Ariel Osapina and Joshua Joriel Macabali, Gemma Lumba, Analisa Manalo, former Mayor Teddy Tumang, Ning Torres, Madeline Pilaw, at Engineer Jesus Ponsalan. Good health, Arlene De Leon, at Pelino Muno David. Para king malalagwang kapaldanan dari Ramon Villegas Sr., Elena Ross, Danilo Gonzales, Rosalie Gabriel, Reynaldo Ventura, Jenica Pabustan, Joel Parungaw Sr., Merily Manalang, Bea Isabel Malyari, Wela Bondok Celeste, Josepina Macabali, Lisa Manalo Manalang, Maribel Manalo, Belia Trinidad, Celia Lagason, Oliver Pabustan, Espiridion Kayanan, Michael Alfaro, Ranilo Deirit, Charito Obsequio, Alaysa Reintulio, Janet Lakap, Virginia Samawang, Joy Manalo, Monica De Leon, Rosal Montemayor, at Mark Antonio. Para kingalananggang kapaynawan ning kaladwadari Anwario, Erlinda, Raimundo, Rosario, Severino Sr., Federico, Giancarlo, Rafael Luis, Emerito, Corazon, Bienvenido, Joseph Ryan, Elisa, Abel, Francis, Karen, Jan, 40 Days, Hernando, Eugenio Jr., Arturo, Monica, 9 Days, Raven, Julio, Felix Berto, Armando, 9 Days,
Merly, Bienvenido, Felicitas, Isidro Jr., Teodora, Nicolas, Romulo, at ding maldang kaladwa king purgatorio. Yung kiyakatampong kapag masusyan panimanan pong Reverendo Padre Raul de los Santos.
King lagyo na ning iba, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Ing kapayapana ning Ginoo manatili kaya kayungan. Kaluguran kong kapatad, makatipon tamo po anting anak ng Apong Santa Monica, ban mo niya kapurian at kapasalamatan king Dios, karing miariwang grasyang pagkalubnan ning Ginoo kaya katamo at karing familia tamo. At bata mo pong maging karapat dapat kaniting pamidaw ning kaya katamong novena, tahimik tala sa guling ganakan ding kaya katamong kasalanan, manyad pakaluluking Dios na maganaka at malugod kaya katamuan. Yag kasta pumiyag na nagnaning kapanisyan, ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at kimpangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katasana, king biye alanganga. Amen. Ginoo, pakaluluwan mo kami. Kristo, pakaluluwan mo kami. Ginoo, pakaluluwan mo kami. Abi-abi tayo pong inimpurya ng Ginong Diyos. Manalangin tamo. O mapamakalulong ibpami, gagampanan mi kaya kami kapilanman ing sakramentong makakabos,
banding sablang birian mong binayo bie, kim banalabinyag, pasipamunga lang dakal king lalam ning pamagluwalo, at pagkaluban mo lang miras king tulang babie king bie alanganga, kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Pamamasang iba't king libro ring dapat daring apostol. Itang tinukingal do ning sabat, halos ding sablang tao ka rin Antioquia, di natang laban makiramdam king amano ning Ginoo. Ding Hudyo, panakida ka rin dakalataw, tiblano ning maragul a pangalalo. Inya may magsalita lang kontra king sasabyan ng Pablo, at piglibak depa. Dapot, lalo lang Mexica na lub, migsalita ri Pablo, ampon ni Bernabe, ngara. Kailangan ning kayo mimumunang ipanaral, ing amano ning Diyos. Dapot, antining sikwilyo, at eyo bibilang, mga intulid king bialanganga, ing kayong sarili. Inya akit yu, lakwanda kayo, at karing pagano kemunta. Uling ing kautusan na binyening ginuke kami, antiya kanini. Binilira kayong maging sulu karing pagano, ban maging dalaning pangakabos, para king mabilog ayato. Inyang dindam day tiring pagano, metulalat pepasalamat king Ginoo, alang-alang king kayang amano, at ding sablang me pili para king be alanganga, meging talasal pantayala. Ing amano ning Ginoo mikalat, king kabilugan na lugal ay ta. Dapot ding Hudyo, sitsutan doring mapilan, karing mga kwaltang babaeng ating lubking Diyos, at ding lalaking kikilalanan da king siyudad. Inablukan dong lumupig kari Pablo, at Bernabe, at tinabirala king karilang distrito. Inyari Pablo at Bernabe, pigpagda ing alikabok karing bitisda, anting tutul laban karela, at saka nala sinulong papunta Ikonyo. Din ngalagad naman karin Antioquia, mikat munla king tula, at king Espiritu Santo. Ing amano ning Ginoo. Ding sablang sikote ning yato, ikiday magligtas ng upaya ning Diyos. Dalitan na niyang bayong dalit ing Ginoo, uli ning makapagmulala ng depatan, king sarili ng kayupayan at kabanalan, ing tagumpe kayang kimtan. Pisyag ning Ginoo kayang tagumpe, ing kayang pamagligtas karing bansa, pepakilala ng tune, ing pengako naging balen ning Israel, nakelingwan, karela mitmuyang lugod, ampon katapatan. Ing tagumpe ning Diyos, sikit ding sablang tao ning yato, dalit ka king Ginoo, uling masaya ka, o meto yato. Puryanye, kambeding dalit, at kulisak ning tula. Ding sablang sikote ning yato, ikigday magligtas ng upaya ning Diyos.
pasubyan na kong may kambe ng Kristo, pagdulapan nyo ring bagay-bagay at subabo, anong nuya makaluklok kay Kristo, dani ng wanan ng Diyos. Inginu manatiliya kaya kayungan. Pamamasa king mayap abalita agbang kang San Juan. I Jesus nga namigsalita karing kayang alagad, nung baluyo ko, baluya naman ingib pa, manibat ngeni, baluyo ne at ikit yun ne. Sinabi ng Filipi kaya, Ginu ipakit me kaya kami ingib pa at managyo na iti kaya kami. May kibat ya Jesus, Felipe, kalambat na kayong kayabe at emo ko pa balo. Ing menakit ka na ko, ikit na ne ingib pa. Bakit sinabi mong ipakit me kaya kami ingib pa? Ekaw hari maniwala king atyo ko king iba at ingib pa atyo ka na ko. Ding amanwan mong sasabihan ko kaya kayo, ela manibatan kanako, ingibang atyo kanako, yaing darapat kaniti. Maniwala kayo kanako, ali atiko king iba at ingiba atyo kanako. No ako bisang maniwala king sasabihan ko, maniwala kayo, uli daring dapat ko. King katutuan sasabihan ko kaya kayo, ing maniwala kanako, makarapatya naman karing dapat adaraptan ko, at may git pa karete. Uling munta ko king iba. Ing nanumang adwan nyo king lagyo ko, daptan ko, baning iba, mi paligayan niya, kapamilatana ning anak. Nung manyawad kayo, nanuman king lagyo ko, daptan ko. Kaluguran kong kapatad, ing mayap, abalita, ning kakatamong kaligtasan. Maya pa bengi po kaya kayungan. Kumusta ko po? Mayap mo naman. Chismis pa mo, bayo ta magumpisa. E ako balo nung maswerti ko or maswerti kayo. Kasi po, e ako rin balo, uling matuwa na ako, papangalinwan, adwa ko pala misa atang wanan ngeni. Nandin alas 5 king masantulyay ta at alas 6 keti. So nabingi pong inawasda ko, igaganak ako, baka nalo ay nasus ko. Imposible nga ako at suka rin alas 5, ay kabala. Inawas ko niya mo po yung paring mayong bira, uling balo ko, yung tingwanan ko, iyamong diksi. Ita, siguro tingwanan kayo malambat na, at eda ko pepaganak, akalinwan ko le, aron Diyos ko. Pati apong diksi po na bengi, may taranta, may turete. Anyway, so, niya ekbal, maswerte kayo, maswerte ko. Ini po ay may sunduya ining misa tamo po ngayon. Salamat kay nga pong Gino. Okay. So, ito mo po yung buri kong kwananta mo kayong ebanghelyo. Nanong buri ng sabihin ng Gino, at ko king iba, at iba at kanako. Ako ang poing iba, metong kami mo. Istong ikit yun ako, anti yun ang ikit ingiba. Uling ako at ko king iba, at iba at kanako. Nano kayang buri ng sabihin ng ginuita? Bala malalam yun eh. Bala makalituya. Angga po niyang ating kong akasabi, napun pa mo. Siguro paralanin ng ginuy ni para turuwanan na ako. Ating ko pong akasabing metong ima.
Akmayang keng tema tamo ini. Santa Monica anting Indo misadsad, menyadsad, misadsad. Anyway, anting Indo. Ano po magkwento ning ima ka na ako? Amo nga na, balo mo adwala ring anak kong doktor. Ing metong fulmoya, ing metong kardioya. O ba't potang marokla daramdaman, akong awsanda. Basta't lagnat la, basta kay yakong awsanda, yakong man doktor, yakong man miyaring miagaral. Anak ano ka rin anak, hey, doktor kayo, mutako kayong doktor, palawe kayo. Alimay kang burimi, pasyalan mo kami, marokong daramdaman, nga rin yan. So punta no rin anak na, apisana lamo, kaulana lamo, umana lamo, o lolo mo na, mami, galing kami nga ra. Balo yun po ini siguro. Balo yun, makanin. At minsan kano itang metong, hinaus na imana, anak, pasyalan mo yung apo mo, barang matsuri pakiramdam yung apo mo. O ikang doktor, te melon, te mo lang, nanong sakit na nga. Ay, alili, ikang kilala may mas balo, ano mga yan. So, mintayong linawin na yung anak. Yapin pante, gulot yung anak mo. Loko pa check up at inyang lagnat. Gusto yapin. Marok daramdaman ng apo na malagnat ya kay ba't nanita, ikit niya yung iapo na may salesya, lulundag na naman. Nano ita, ne? Palagay ako iteng amanuanan ng Ginoo. Ingiba at yukanako at ako at yuko king iba. Metong la panamdaman, talagang mikilala la. Emo uling megaral la, emo uling balu de ing metong at metong, emo uling pegaralan de ing metong at metong. Ali, there is something up close and personal ngara. There is a tie that binds the two together. Nabala mo, pareho na isipan, nabala mo may akawani ing metong kim metong, istong ikit met dimdam niya ing metong, anti meng dimdam ambong ikit ing metong. Makanyan la, pamiyabe, pamisan metong, pamikalugod, ing iba, Diyos iba, ampoing anak na, ing ginutang Yesu Kristo. Alang mamilatan karela. Kalupa na ning ima, na balo na ing anak na, hanggang doktor, balo na nang kailangan na, balo na kailangan na yung oras ni pa, balo na ning ima ita. Kalupa ng Santa Monica, balo na yung panamdamanan ng anak ng San Agustin, ay niya sidsad ne. Uling mikilala, antilang metong mo. Ting pangaliwang karanasan, apo na niya manining kaklasiko. Minsan kano, magluto ya iapo na. Apansin na ating kulang, kareng rekados na. Inausay nga sao na, ilolo, lolo, pakisali mo kung makanyan kimpalang kisaguli, kulang ining sangkap ko. Saguli mo itanganan ng lolo, kinuha na yung jeep na, payandrane, mintay palengke. Kabang mangiliya ining lola. Kabang mangiliya, bilang, ay, ating milyari ka loloy, ausin niya, pantulan niya, ausin niya, loloy. Ngareng anak na, Lola, kay batay ba't may panginutos minta palengke, la milyari kaya, mintay palengke, o sagli misme, ay, ti milyari kaya. Palo na. Mapinan-pinandit, kakatuklakan nureng pulis, ing baleda, belitada, atinpin, milyari, kalolo. At balo na ng lola ito. Uling metong lamo. Ingiba at yukanako at ako at yuko king iba. Ating mas matinding balamo relasyon. Na emo akwa keng pamagaral, emo akwa keng kilala me, emo akwa keng Facebook, emo akwa keng text. Talagang may lapitan lat, may kilalang personal. Bali po, anyang dindang yung ginutang Heso Kristo kaya tiking yato. E pumamarokan ini. Eman mitatag relihiyon. Bali. Eman mitatag organisasyon. Eman mitatag foundation. Elaman mig strategic planning. Ilang po rin alagad na. O nang gewa na. Simple mo. May kipag-relate ya karela personalan. Up
close and malapit. May kipagrelasyon niya karela. Bala mo kakaluguran na lang matalik. Ganapin, edo ko ako sa nalipan, ako sa na kayo kakaluguran. Uling balo na ni kakaluguran ni panamdamanan ni Metong. At totoo po ito. May kiluklukan niya karela, may kipagkwentuhan niya karela, may masyal niya karela, may tudtud niya karela, potang uluan na la, ausano lagyo. Talagang, kaya kabud may kumpanya. Kaya kabud linas pag 100 million, ba di nga kilala rin tao? Alilili. Talagang gang dakala taong lalapit kaya, penikwana na yung ginung kakilala na yung personal yung metong ataw. Kawanine, ausane lagyo, pagkisabyan yung masinsinan, bayune, uluan. Uling dapat, akilala na yung malapitan yung taong ay ni. Naning kay amisda na rin anak ngayon eh. Tano alok-lukan da yung anak. Mag-text la, mag-Facebook la, mag-computer la, mag-TV la. Mamiyalong kilwal. Mga gasgas bitis. Miminum kemboti. Maka-social na naman. Datang lagi katamo, talabalo. Di takon mong problema, magpakamatela. Tama kayan? Uling alanong personal relationship king metong at metong. Etano akakautos, etano ako kwento, ita po yung aming misda. Itang personal pamakyabe. Ano maniwala ko po, yung metong nga familia, itang basihan. Alitang, di namin pera, di namin allowance, strengthen me, di namin pamanganin, kailangan, alilili po. Ito na yung familia po, tang miluluklukan tamong, may pagkwento, potang mitatalnanan tagamat, kintula, o luluwaman, potang manyayang tang oras miyabe-yabe, potang kwento nga lang katuturan na biyabe tang mail, itapuing, at itaing nasa na ning ginuan niya, pinta ng katamo, itapuing punto na anya may giyang tao ing ginutang Yesu Kristo. Diyos ya chuya babo, alam pakialam kaya katamo, pero kelinuwa na yung panga Diyos na, tinipay may giyang taong kalupatamo. Ban kanita, akilala na katamo up close and personal. Ban kanita, asabi ng ikit de, iikit na katamo, dimdam taya, abaw taya, akawal taya, akilala taya, ingino. Ito po yung punto na ng relihiyon. Okay mo, sisimba tamo, mga tita mo, magrosaryo tamo. Pero yung pekapunto na po ng relihiyon, kapamilat ng daretin, pamagmisa, pamamnaman. Lalo tayo sanang milapit kay metong at metong. Lalo tayo sanang akilala ing metong at metong. Lalo tayo sanang abalo ing metong at metong. Ini po yung kung bisa mo politiko, ini sakit na rin nga di mong politiko eh. Da ka talaga kilala. Da ka mo po balo. Nung balo da katamo mo, gumastos siyang 100 million paruminggo. Na naisipan, dakal Pilipino, elala pa manikit metong milyon. Isipan, dakal Pilipinong mga rano pang pumamagkasakting beer. Lalo pa kayo dito, basta confidential fund, kasi ngayon 100 million paruminggo. Uling alala ka relasyon kaya katamo. Ita mo noon, mula halata, sa tingin, yung punto na po ning be, hanggat mo sabing ikit me at atalan me at akawol me in Diyos. Nabala mo kakaluguran mong malapit kimetong at may keka. Mo sabing tunay kang Kristiyano. At pangkalan naman yung akit tataranasan ng Ginoo. Yakbal, kwento ko na po kaya kayo ni siguro. Kaya itamo isipan itamo balo, liwata isipan kaya. Simple mo po. Balikan niyo rin ang karanasan yung problema ka, mo balo ng gawan mo, mo dugo balo ng pakibat kayong problema mo, then kabira-bira, ating may paralan kaya ka, ating may dalan kaya ka. Mon balo yung isipan, ikit may Diyos kanita.
Nga pong Ginoo, yung may paralan kaya ka. Or minsan yung balo ka kumampera, mangailangan kang dinala na libo, balo makanano kang mangailangan kang pera, ngini-ngini. Yan kabira-bira, ting magana kang taong dinay na nakamaski makanano, walang alaan. Tama ka dyan? Tama karanasan maka dyan? Ay, ikitiya po yung Ginoo kanita, baka yung mga manisipan, baka yung mga balo. Or minsan malungkot, kaya minsan naranasan ko, hindi na ako lungkot, kikya ko, yakong dilikin tagaytay kanita, karing may destino. Bangaga ko, then kabira-bira. Paninap kayo yung Ginoo. Yak manisipan, yung manasaan. Paninap kayo talaga. Kakawala na ako. Ang tinasasabihan, hamuraw. Abita ka kayo ni, kami gagana ka. Agyutay ni, asad sa duwi ni. Dapat may gising kong maswelo ko panamna ko. Ito yung Ginoo. Kaya makay na paralan, papadamayin Ginoo kaya katamo. At nung ngayon aranasan ito, nung ngayon damdaman ito, ay mga di ko po, na sana aranasan niya. At maniwala ko, napag-guide ni nga pong Ginoo kaya kayo. Napag-guide. Ito mong linugod kayo, talagang lugod na makasadyang magpakamate para king kaluguran nyo. Paralanin ng Ginoo ita. At yung aki-akit at panamdam kanita. Itang makipate ko po para king katuliran na rin aliwan tao. Paralanin ng Ginoo ita. Bakit yakya ka kapamilatanan ita? Itang mitmukang pasensyang pong pamagpatawad ka rin ka para mong tao. Karapin ng mga tuwa, hanapin mo ako nito, ay, atin yung Diyos katawan ing tao nga ita. Tama ka niyan? Kung sabihan talagang ikit me, aranasan me, at afir me, ing Ginoo kembye mo. Atin yung Diyos katawan ing tao nga ita. So, ngayon pong magnovena tamo, manalain ka nga pong Santa Monica. Baluan niyo po ining patrona yun. Ay, matindi pong Indo ini. Yung ordinaryong Indo. Matindi ang Indo. At aliuling banalya, aliuling dakalagewang anak, ating yung anak kasanto, alipo. Banalya, uling pibatana. Sidsad na inggang kasakitan, balo na, inggang delana na ning meto ngay ma. Pero gandirit, sino ko? Sidsad ne, penalangin ne, inganak na, hanggang makonbertiya king Diyos. At makalanong agawa ito, siguro, yaman. Kaya balo, deng iba, ni kaya, balo, makanano lang nga kayo ni. Kayong mastal kong ima kayo ni makayan. Ako, libawa, may puling ko, kanyang malati ko, Mama, may puling ko, Loko, may kanila. Labula niya mo, mawala. Mag-magic yata, mako nga ako. Tama ka niyan. Hanggat iyo sasabing, aranasan yung may pako kay krus. Aldol daw may papako taking krus keng kasakitan. Aldol daw papako da katamo politiko keng krus ng biye. Balwan niyo po ita. Mo sabing, ing Ginoo at ako at ako at ing Ginoo. Gatay mo haranasan makanano kasakit, magpatawad. Nabali mo ng mali at aliway ka, pero ikaw mo muna magpatawad. Sabi mong, ing Ginoo at ka, at ika at ka, king Ginoo. Kaya ko nun sabihan na puro kasakitan ng pang-Kristyano tamo, puro. Ubri ko mo sabihan, manindon ko mas malalam akabaldugan, gulot da rin kasakitan daranasan tamo. Kaya porke magkasakit ka, yanay ta, masaya ka, yanay ta, alili. Sigurado po ating mas malalam dahilan, rason, bakit araranasan mo ita. At pakaalala may pambagya, akit may ka rin, yung puso na ng Diyos.
Yung makanan mo yung akakit, yung puso ng mamo, ating puso na, ning patuloy ng tamong yapong Santa Monica. Amen? Amen. Idawon talangin ni King Dios, ningkang panalangin tamo. At nga tamong maus kaya, Ginoo, pakiramdaman mo kami. Hitangan po, Ginoo, para King Santa Iglesia Katolika, gawan ne sanang atsuy Kristo, karing sablang tao, kapamilatan ding dapat ning lugod, karing anggang balitang ning lipunan, ipanalangin ta King Ginoo. Para King kakatang gobyerno, ding gawa ng batas, maging mabialasan ng pamipasyag, King lugod ng Kristo, King balang sika katao, ipanalangin ta King Ginoo. Para karing sablang daralan kasakitan, makatagpulasan ng metong a Mother Teresa ng India, amipakit karela, King Ella mama ko king kaisipan ng Kristo, at magkasakit ya naman kapamilatanda, ipanalangin ta King Ginoo. Para kaya katangan, kapilan man sana, eta gugulutan, ing pamanyawop karing aliwa, king lagyo ng Kristo, ipanalangin ta King Ginoo. Ngeni adwanta mo ing sarilitang kapagnasan. O Diyos sa ipami, bendisyonan niyo po sana dinggang pengariming babay, dinggang indumi. At bendisyonan niyo lang naman ding panalangin mi para karela. Pisasan metong mo kami king lugod at matalik at malapit na relasyon king metong at metong kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen.
Manalangin kay kapatid, baning kaya katamong daon, matanggap larapanan ng Diyos, ibang mayupayang tuto. O malugod ay pami, malugod mo lang pabanalan deting ain, ban kay bat ming tinggap iting daraon mi, ikami mo maging metong kaming alanganggang daon kaya ka, kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing ginumanatiliya kaya kayungan, isipan niya at luguran ng Diyos. Pasalamat aking Diyos sa ginutamo. Tunay pinkarapat dapat ampon matulid, sukat ampon makakabus, ing puriyan ampon pasalamatan da kakapilan man, at nukarin man o ginu banalay pa, Diyos sa malugod ampon maganaka. Uling karing banal, amita gulaling, karing sarili la kang Kristo, alang-alang kin pamag-ari mo karing tao. Matampang pagmasusyan mi, ampon kikilalanan mi, ing makapagmulalang kalingapan mo. Ulinita, kambeda rin sa blang kording angeles, daralit ming kaya kaligaya at ngamingan kakanta. O Diyos ay pami, tutukang banal, at buriming paramdam kaya ka, ing kaya kaming kapasalamatan. Daraon mila kaya ka, deting tinapi ang pong alak, at adun ming itubod me ing Espiritu Santo, bandeti, malyari lang katawan at daya, ning ginuming Heso Kristo. Ban kanita, adaon mi kaya ka, ing pigkalug mo kaya kami. Ketang benging bayo yamate, kabang kasulo nala, king karelang tauling hapunan, ding kayang kakaluguran, kinwaning tinape. Pepasalamat ya keka, piraso ne, at binyene ka rin kayang disipulos nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye. Iti ang kanakong katawan, amidaon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay batnaning hapunan, kinwaning kalis. Pasibahayang pepasalamat kaya ka. Binyening kalis ka rin kayang disipulos nga na. Tanggapan niya iti, ikongan, at minumko kaniti. Iting kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo talang hanggang tipan, amibubu para kaya kayit para ka rin sablang tao, banketa, may patawaran la ring kasalanan. Daptan niyo iti, anting kapigaganakan kanako. Gaganakan tayo pong ining Ginoo, anya matulatang ipasyag ing misteryo ning kasalpantayanan.
Diyos mo kami. Ika'y talapagligtas, ika'y talapagligtas, niyatu. Iba, uling kaluguran mo kami, agatan mo keng lumapit king kang dulang, katmuan mo kami king tula ning Espiritu Santo, kabang tatanggapan mi katawan at daya ning kang anak. Ginuala kang kakalinwan karing anak mo, adun ming ingatan mula deng kaluguran mi, lalong-lalo na Santo Papa Pope Leo XIV, Florentino, Pasiano, kaya kaming obispo, among diksi kaya kaming kura paroko, at panalangin nila, denggang kaya kaming Indo, lalong-lalo na ring miyang ubiena. Ganakan mo ding daralan, kasakitan at lungkot. Ganakan mo ding Kristyano, no ka rin lapaman, at ding sablang tao mabilo gayato, lalong-lalo na ring masakit at ding pakakalulo. Maglapo kaming kapurian, po ang akakit ming gagaan mo para kaya kami, kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo kambenet kaya, ibang mayupayang tuto, kagum ning Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman, kingalanganga. Ngini po anting metong a familia, abe-abe tamong may papanalangin king Diyos, karing amanong likwa na kaya katamo ning Ginoo. Itangan po, pakiabetangan magkanta at manalangin. Itangan po. Ipami atyubanwa isamban ya ilagyo mo. Datangin kayarian mo, di pamintuan ing loob mo, ket isulit antibanwa, mi pamintuan ing loob mo. Ing kakanan mi, King Aldo, ibiemu ke kami, King Aldo Heni, ampon ipatawad mo ke kami. Ing salami ke ka, antiing pa mamatawad mi, karing mi kasala ke kami, mangayemo ke pay sa hulking tukso, nune ikabusking marok. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopan king kang pakalulo, parati kaming may kabus king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninay kaming mitmong kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos.
O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kakong kapayapan, babya ko kaya kayo. Mo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan. Nunilawan mo yung kasalpantayanan ni kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, magaman, kingalangang ing kapayapanan ng ginuman at tili sa nakapilanman kaya kayungan. Matula tayo pong ibingin ng kapayapan ng Kristo king metong at metong. Kapayapan po kaya kayungan. Peace be with you. Kapayapan. Thank you. Thank you. Ini po yung ginutang Heso Kristo, yung kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan na ning yato. Mapalad tayo may tamong mayayawos, tanggap king Ginoo.
Manalangin tamo. Para po kintauling panalangin, tahimik tanalangin ko rembuntok tamo at pasalamat personal king Dios, akay batamo pa mong tinggap kimbanal a communion. Deti nga no Ginu, adwan mit darown mi, kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. At malugod tala pong panalangin, ding sablang induta mo, lalong-lalo na rin taong mangailangan karing kaya katamong panalangin. Lalong-lalo na rin kapatid tamong masakit, para karelangan po, ba pong Maria, mit mo kaking grasya, yung ginong Diyos sa tsukeka, nuwan ka karing sablang babay, tuwan niya pa naman yung buwaning at siyan mo, Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin kayo makasalanan, ngayon sa kamatayan. Apong Santa Monica, ipanalangin mo kami. Panalangin po para kang Santa Monica. Ipanalangin mo kami maligayang indo at patulunan ning kekeng balen Santa Monica. Bakit mga tulid ng pinabang karing kaya kuning ginutang Heso Kristo. Manalangin tamo, o Diyos ning pakalulu, talapamatula karing malungkot, tigilan da karing luwa ng Santa Monica, ban ikomberti me ing kayang anak San Agustin, king kasalpantayanan kang Kristo. Kapamilatan din kayang panalangin, saupan mo kayong gumulot karing kekeng kasalanan, makatungklas king malugod mong pamamatawad. Itiyadon mi kapamilatan ng ning ginuming Heso Kristo anak mo, ang mabibet magari kambemo, ting kametungan ng Banal Espiritu, meto mo king panga Diyos, manggaman kingalanganga. Amen. Luklok tamo po sa guli. Kambeda po ring kayabe king Parish Pastoral Council. Dempong kakatamong kayabe po king Parish Finance Council. Apani mo na pong Kuya Chris at Ate Rona Gomez. At dempong bibilog king kakatamo pong Parish Fiesta Committee 2026. Apani mo na po ring Ladies of Charity. Kambe na pong Ate Irma Di Macali. At dem pong music ministry, apani mo na pong Kuya Noy Sandico. Pasalamatan tala po rin kaya katamong mass officers at lay sponsors kaniti pong misa. Nakalpong salamat karing kaya katamong kaparokya at kayabe po rin Chapel Pastoral Council, ibat po King Barrio ning Santo Rosario at Santo Domingo Village. Nakalpong salamat kaya kayo. At ding officers and members na po ring Legion of Mary, officers and members of Parish Youth Ministry, officers and members of Serviday Choir, officers and members of AD 1581 Choir. Karimpong kakatamong lay sponsors, Brother Federico and Sister Ana Marie Dizon, Brother Florito and Sister Leonila Ignacio, Brother Luis and Sister Betty Rivera, Sister Teresita David, Brother Romeo and Sister Rosel Montemayor, Brother Ding and Sister Veni Prado,
Brother Ramon and Sister Ami Zablan, Sister Maribel Pingon, Brother Edward and Sister Lay Manalili, Sister Maria Angeli Espinosa, Sister Joan Lazaro, Sister Elizabeth Sun, Sister Regina Gutierrez, Sister Eileen Torres, Sister Aurora San Luis, Sister Madel Macabali Sunga, Sister Amelia Kyo, at kaya kayo pong kaparokya na parati pong mamantabi at makyabe king kay katamong novena, kiti po king pisamban at king kay katamo pong live streaming, dakalpong salamat kay kayungan. At makanyan mo naman po rin kay katamo pong mag-serve, may nantabi kaniti pong misa, pasalamatan tala po, rin kay katamo pong EMHC, rin pong kay katamong lectors, rin pong kay katamong church greeters and collectors, media ministers, altar servers, iba't po king barrio, ning Santo Rosario at ning Santo Domingo Village, at antimurin po rin kay katamong logistics committee, at din pong may kantatamong ngayoning misa, din pong kay katamong 8015-81 choir. Dakal pong salamat kay kayo. At syempre po, pasalamatan tayo po ing akayabe tamo po kaniting misa. Sabi natin po nandin, may ka-conflict of schedule po. Pero atin tamo pong metong ikit na maulagang bagay kaniti. Mapalad tamo po, itamo pong parokyanos ng Apong Munik. Among iba't po kareng parokyanos ng Apong Munik at kambe na po, ningke kami pong kura paroko, apani mo na pong Reverendo Padre Rafael Zedek, among Dixie Paras. Pasalamat kami po, kingke kayo pong pamanantabi, kaniti pong kawalong nobena. Palakpakan tayo po, iamong Raul de los Santos, metong po karingke katamong guest priest ketiking parokya, na parati pong makaantabi at sasawo po kaya katayon. Among, iba't po karing parokyanos ng Apong Munik, kaluguran da kayo po. At dakal pong salamat kaya kayo. At kaya kayo pong kaparokya, paganaka po, bukas po ing kaya katamo pong novena, kasyam a novena, apin po ing antebisperas tamo, ing kaya katamo pong novenaryo, alas 5 ya po, at alas 5:30 ya po ing kaya katamong misa. At paganaka po, Sunday po bukas, regular Sunday schedule masses tamo po. 6:30 a.m., 8 a.m., 9:30 a.m. At bukas po, rin pong kaya katamo pong mag-offer, then pong officers and members ng altar servers, Children of Mary Immaculate, EMHC, ANF, at din kaparokya tamo po King Parian Centro, kaya be po ring Chapel Pastoral Council. Kareta pong epa po meglimos, imahin ng Apong Munik, continuous siya po ing kakatamo pong pamaglimos, para po karing kakatamong Parish Educational Assistance Program. Dan pong Logistics Committee, at sula po ketang harap, datang no po bukas, dan pong kakatamong first 100 pre-orders. So, data pong munang 100, bukas la po mi pamye, ang gana po king May 4. So, adwaya pong libo, yung pong kaya kayong ilimos, makasaw piya pong kayanakan, ketiking parokya, nakikatamo pong suportan, king karela pong pamagaral. At kalupa na po ning gagampanan tamo bengi-bengi, impong grasyang pagkalup na pong among diksi kaya katamo, awsan tala pong enireng Logistics Committee, para po king kaya katamong raffle, tabletop image na pong Apong Monica, kareng pong first parishioners na chupuketi, kareng early devotees, awsan tayo po'y among Raul, kaya na pong among Dixie, para po mamili, kareng pong kaya katamong early devotees, kung nino po'y manuli, kaya pong image ng Santa Monica. First digit po, bunutan niya pong among Raul. Number 2. Zero.
Kaparokya po, Ibat King, Santo Cristo, Sister Hermencia Arevalo. Nokarin niyo po yung Sister Hermencia Arevalo. Palakpakan tayo po yung kakatamong winner, King Raffon, ni Sister Hermencia Arevalo, Ibat po King Santo Cristo. Nakalpong salamat, among diksi, among raw, talakad tamo pong eni, para po King bendisyon. At salamat po lalong-lalo na king kakatamong kura paroko yamon diksi. Ating Ginoo manatili kaya kayongan, bendisyonan na kayo at antabayanan ng Ginong Diyos sa ating kaya kong familia. Ingib pa, poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. Ing misa tamong po novena mi daune, umekay king kapayapaan ng Kristong sinubling mebye. Aleluya, aleluya. May pabengi po kaya kayo nga. Dakal po salamat.